but while Acholi live stream in Jolly back studio ma pole kara tiu ke mbir live ichane amete anen ko tien la diet me Jolly parliamentary group ma klonyi no court Amos mo kwa meta chak ki tieto my personal endeavor ko court Amos ana bien rate ko court Amos pe chaki kara mano tiketi machalo data clerk by electoral commission Yagago district Patanton council my headquarter by electoral commission Yagago district encounter ne kon puberi yototal pian repukui no watigari declare yana gago etiki polling stations madwong loyo na Uganda kidong tiki madwong loyo bene Uganda now midok ilok pa long dog come quad Amos pingo wati akelo live streaming jomo kana na open ati akelo live streaming in Acholi Pro TV me time Ngino kachi okwa ramo ginayo da yeni unyoku dong la bobale cha wachiro nena nga ma honorable quad Amos mado cha na tie bonkom Manyen pa Acholi parliamentary group obedo. Okot Amos obedo pastor, ti politician, obedo MP chan mi governor. John Kong obedo member of parliament bene in the 9th parliament. Uno put pia kipoho the Agago district. Chi an obedo in 9th parliament no constituency me Agago district pia kipoho. And the flag bearer me and RM dog bene Kilma White John and Futi MP me Agago North. Kachi wana tunchi el kono wabino muni Ukot Amos ni de piare wabungwen midwi me chiel emwa Aliba rio ki piare wa chiel en ukuonge yung kato kui ni ibiti yu matek piribu dano piribu loka Acholi piribu jo Agago tichima pia tabu beru enu kuonge majalo mi diet sorry to say jale we always interface with jo mapol full jo my street jo my club lulegan so we cha kana dog down chair so eno kuonge ni ibi ribu ken kara Acholi unity he promised unity bor Acholi kun en cheke dok anyim wayni en mero neno yomi kelo lonye chinjo ma pautie lonye ma ebi kelo ni mere setting example mikelo gun makelo ni sako ma dano no tikadwa ko pin madung sako matika timechana makot jono mo cha en sako palo funye primary ma ero kero chana ye malu punye deno chana gidwaho wera ken yi kanyo tiken gen ma endo chao tiboneo Okot bambu chikani ibi yele mi wa gamente kuge kalao el center pagamente no no para doctor ambuzuli Memorial Hospital ma Catholic ayego yubuni PNN wayni wele piyot chi neno ni ka gerugini chi be bitime imwa ali bario ki pero bario ko jono mo ber ka yele mada wolo widana parliament tek kunen mirni constituency ne machalo kalon sort to say is Agago North Ngoro Kalon is the most famous place in Agago North. That is the fact. Where Polakar down the Gimarche so sorry. Tieni Agago North constituency. And with the total work actual Kalon El Center Kubet Kuno Ento Party me don't go nearby and Kanya Pudo or ye. It can give ma honorable Okot Wanero Utimenere
yo chake ma Aliba ko par chele kar ma kot or ngere ma pe food bo dan ma duong ene kar ma en do ni mi timo kui in the 9th parliament ene do ni mi campaign maliat ma wa be karo in the 9th parliament kun tripe ki dan ma pol mo ber ka konyo kor ma pada ram ka tiki nyingi kan endo research wenge ti ka ci kar ne bi ram ma no ne ni wate ti ben wa kar ke wo la dir kor bi por malet mada por kui malet ni ndio par boro ni do mi ari 2016 kun ogaya muris ati go eno ki kuyali o para ngwen ki dan piera bier we ngwen kun honorable court no kuyali o pa mi ngwen ki piera yo ke kan no ke now ti wai ali ngwen ki piera beach wi ke kanyo piera beach we ngwen ko me mano we corporo court ye po beriom well yada court uchwalo result yo court kun mon wayni challenging in the court ma en challenge result court